siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Nathi
Asibonge. Shiyabongcwele, Nkosi yamakhosi. Siyabonga Nkosi.